sende sia paranu la komintu siulu solanasang ke si tamu polioki lante pak nanungan jona kadan na puang matua la umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja kadan na puang matua lata bahasa sia lata rangilan atu yate dia lamai Pak Pudian 25 angka misa saya lako 10 Pak Pudian 25 angka misa saya lako 10 padolo lata basa kadan na puang mai kami ta masambayang mamalikan ni la urangi kadam mi puang apa to mindar kante to kasalan kan to tang sipato karampo mati olo malabi mi pada pagari itu salah budangki puang kirampo kan ni mengkanorong mati olo malabi mi patudukan tu mengkatonganan susitu kadam mi laki basa lan atu yate masambayang kan lansangan na puang Yesus amin. La umpalolang to umpamadiongan penaanna lan katonganan sia unadai lalanna tu to umpamadiongan penaanna putole pa ia umpalolang to umpamadiongan penaanna lan katonganan sia unadai lalanna tu to umpamadiongan penaanna dipakondi lan dat kadan nakua masussah di panunduk siulu solanasang tu tonton di kamasailan puang Yesus Kristus den misa to manarang di sanga C.S. Lewis umpo kada misa kada nakua ia tu kamatampuan ya mau misa saki penah lan bahasa Indonesia kanker jiwa tuma din usanggang katuanna si misa tahu belanna ia tu tosusito masussa ma apa kaboro masussa ma resumanga ondong pi anna masussa untarima pak pangadaran ya tuto madaw pena masussa duka di panunduk belanna usanga kalena tae anna kakurangan sias tae anna salah sile koranna usanga bang kalena tongan ondong pi anna mukumbang untiro madiong tau singa siulu tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus ya tu Daud ya mau misa tahun na puang matua tu tatiro lamai tepak basanta kumua mukun umpakenek pangando ka di pagarisan diomai kasalan sia unanga pentilindungan tubu tulu dioman nari mai puang matua lan Pak Pudian na Daud ya teh dinani umpakilala tolino kumua ia tulolangan katuanna ma apalulako katuanna temai to masaga sia to umpamadawan penanna ma apalulako kasanggangan pusa temai tolino ketai anna umpamadiongan penaanna sia umpasaka kalena lana panundu puang matua lan katongananna manasa kumua masussa la di panundu lan katongananna puang matua tu mai to maina matampo bang maatanga madawan bang sia untir roko bang tau senga belanna umbara lana kua untarima pak pangada sia pak panundu belanna usanga bang kalena paisan sia latongan misa bang ya moto anak ia tu kuncinna katuan lan pak panundu na puang matua to kumua ia tu kalena sia kabiasanna lana po baju taunna tu kapatonganan umpamadiongan pena ya tu umpamadiongan penaanna tantu natarima melo temai pak pangada anna membali mak palulako lalan katuan lan puang matua ya moto analan kaumpamadiongan pena sia kapatonganan lantuk anna mak kada sia metamba tuto mak pudi nakua ya tu puang matua napaduluan umpaduluan lalan temai to pusa sia mintu lalan na puang matua ya mau tupak kaboro sia katonganan ondong pi anna anta taunna batu na panundu taunna lako kamana-manan sia kamarampasan silu kaboro lan puang Yesus Kristus
Paralu la tatandai sia tanannu. Ta katonganan ni setangure sumanga kunua. Ya tumintu na apa dio kaleta saya lako attu to temote. Ya tu yan na to ta tarima lu dio ma nasang may kamamasyan na siya pa panundu na puama tua. Ya mato aparatula di pomatampo. Batu aparatula di pobanang umpamadawambang penaantas ya kaleta. Belan na iya tu kamatampuan anggeri la umpapusa kapatongananta. Ya moto siulu suanasang may mokomi. Ta kananday melo itu kaleta. Anta tontong umpamadongan penaanta siya kaleta. Ondong pita sorongi tu kaleta lako puama tua lan pena masalo. Anna iya umpanunduk melo ite memintu lolangan katuanta lako katongananna. Amin. Ta masambayang. O puang, o pembali te katuang kikinene kan ni matampo lan katuan yate. Lagi pamadiongan tu penangki kikure sumanga itu dinamintu pak kaboro ni. Ada ikan ni lako katonganan o puang. Mangandokan ni makure sumanga kan lansangan na puang Yesu. Amin. Rampoin deto tu karan na puang matua. Tontong bangki palaku kumata subscribe siya tapak bagian ni. Kure sumanga uang tontong umpas takeki.